Langit akwanim na sa diso, amat sarakan sa dingatu, dagiti agayat iti apo, agnanayon agnaet tanto. Siyudad tiranyat, weno naranyat, ni Jesus ajay ketagururay. Siyakin sika, intay mabuya, intun madam damay. Panaginanaan na sami, mananang tayo di ikarit Diyos apo, no biling na tumpalin tayo. Siyudad tiranyat, weno naranyat, ni Jesus ajay ketagururay. Siyaken sika, intay mabuya, intun madamdama. Idini Jesus na kadagiti disipulos na, verses 1 to 3. Dandanin inapanagsubi, siyudad tiranyat, weno naranyat, ni Jesus ajay ketagururay. Siyaken sika, intay mabuya, intun madamdama. Numan tayo ras di tayamu,